弟兄姐妹，大家平安。请我们一起翻开圣经马太福音14章25到33节。夜里是今天，耶稣在上面走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕。彼得说：主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来吧。彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：主啊，救我！耶稣赶紧伸手拉住他，说：你这小心的人哪，为什么疑惑呢？他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：你真是上帝的儿子了。有maklang kanikaran i lumakat si Yes i fanaw atayra i tsangraan. Pagka-araw ko ni sawaan to nika lumakat ni Yes iliyar i ira ko pakawasay saan tsangla a mataraw saka lekal satu tsangra. Nikaw lila tangsol sa a pasual si Yes i tsangraan. Agkakatalaw kaku kunini. Sanga ayon ko falutso namo han ningra. Saka Paca of sa ci pitiro ci yesan a sumuar. Tapangaw, anu kisu aca i ation kako a paka lumakat i liar a papilaor i tisuanan han ningra. Soal sa ci yes, katay ni han ningra saka apor satu na i tamina ci pitiro a lumakat i kafekang no nanum a milaor ci yesan. Nikaw lila, maaraw ningla ko nika tataang no fali i, matalaw jingla, saka renengan sa jingla, saka celik sa jingla a sumuar, tapangaw paulipan kako saan. Saka tangsul sa jiyes a milaya a milepet jinglaan. Aya kunika taranca no piti liso. Nawilo, henapes kiso takuanan saw han ningra a sumuar. Ta rakaw satu tsangla to tamina i terep satu ko fali. Saka taong satu cigesan ko itamina ay a nisawawaan. Soal sa tsangla, so alinay uwawa no kawas kiso han nangra. And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, It is a ghost! And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I, do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me! Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. 弟兄姐妹，有时候我们不是怕风浪，我们是怕没有人知道我在撑什么。你可能是社青，外面
都看起来正常，但心理压力很大。你可能是年长者，身体不舒服，晚上睡不好。你可能在家庭、工作、健康、关系里遇到一波又一波的浪。但今天的经文要告诉我们，当你快撑不住的时候，耶稣不是站在岸上看你，他是走向你。经文说，夜里4更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。那是最深的夜，最累的时候，最想放弃的时候。但就在那个时候，耶稣走向门徒。弟兄姐妹，请你记得，你以为最晚了，但耶稣从来不会迟到。门徒看见耶稣走在水面上，他们竟然更害怕。他们说是个鬼怪。人在风浪里很容易误会神。你会想，主是不是不在呢？主是不是不管呢？主是不是离我很远呢？但耶稣连忙对他们说，你们放心，是我，不要怕。弟兄姐妹，这句话今天也要对你说，是主，不要怕，主在这里。彼得说，主，如果是你，请叫我从水面上到你那里去。耶稣说，你来吧。彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。这代表信心不是不会怕，而是怕的时候仍然愿意走向主。可是后来彼得怎么沉下去呢？因为他只因见风甚大就害怕，将要沉下去，便喊着说，主啊，救我。弟兄姐妹，这就是我们常常的状况。你看什么，你就被什么影响。你一直看风浪，就越看越沉。你定睛耶稣，就越走越稳。彼得喊着说，主啊，救我。耶稣赶紧伸手拉住他。耶稣没有等彼得更好，耶稣没有等彼得更勇敢，耶稣是立刻伸手。弟兄姐妹，今天你也不需要装坚强，你只要学一句祷告，主啊，救我。经文说，他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说，你真是上帝的儿子了。风浪不一定立刻消失，只要耶稣在船上，你就不再是孤单一个人。今天不管你遇到什么风浪，请你记得，耶稣仍然走向你。请我们安静心来默想。接下来我邀请你用一点点时间默想。第一，我最近最像在什么风浪里呢？第二，我是不是一直看风浪而忘记定睛耶稣呢？第三，今天我愿不愿意对主说一句，主啊，救我。你可以安静一下，把你的压力、恐惧、疲累交给主。主耶稣，我感谢你，当我在风浪里害怕的时候，你仍然走向我。主啊，我承认我常常看风浪，看着看着就心里更慌、更沉、更无力。今天我愿意再次定睛在你身上。主啊，救我！求你立刻伸手拉住我，求你把平安放进我心里，也把力量放进我每天的生活里。奉主耶稣的名祷告，阿们。